بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala, mga bangsami, giyang mababa pagusayin tanong na pangan niya iyo sabad kung mga ginawa itanong. Lagi do basiran pakarimbuti si ko sabagi mga usayan o mga ulama. Giya inami pantaga isa giyang bid'ah. So sabagi nanatira na tanto na kaya madakla galbak o di na mga simba pumakabidaan niyo mga ulama amya makapasad sa Saudi Arabia o di na betul niran sa Salafi. Uban niyo kami imapakaraya gagiyang kaya sabagi mga simba di ini turun bidah nasi ko sabagir kan mabu mga ulama o di na ad na sabagi mga ulama adiran iturun na kada ini bidah. Mga bangsami, paganeron na kailangan nakasabutan tanong. So bid'ah na giyanan isura nga usunna. Mana ini na uding ka pangimali so sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayak ya pangimalan ka na so bid'ah. Ikadua tunuden tanong si mangori penu Allah na liwanagan tanong wa puso tanong nagusabot tanong agyang kaya bid'ah na aya sumya parsi nagwayam ya kipananggilaon na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ubas ng mga ulama betuan nila sa mga salafi udi na baed na tawa pamana na kabnarian isa pa rin agyang kaya bid'ah wi pangangalakyan ang makalili ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay mana ini nasukini pangangalakan si ku bid'ah karataw bid'ah gusukini sa parnon napuna nang kunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na upang makasaka na naaya paratayang ka na maguguwad ka gira apkalo so bid'ah. Na anto na mga day ipamana kapakang babatad ka Muslim upaman na so ini sapar o nabingka apa kebabayaan ka akabaya ka mituna ka sa alungan na mori ini sapar yan so bid'ah na naigira mi ali so na bid'ah na pagkararangitan ka kaya kabaya ka na nanasan sa ding gelebakan asimba ko Allah na lagi do siwa o rasul anta kadan yan soa na kuan di dumpa karataan na nasaman ito na dan kaparatya surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pendakedalan tanu si mangori penu Allah nanto ni peteruna bid'ah. Nagiang kaya di pamagusay no mga ulama bid'ah. Ini saparu nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam agu piya kailutanian akini sapar nianon. Kataman sa piteru yan pananggila inyo so pumangibagu kuagama. Kalangon na kibagus ikuagama na kadedegan. Kadedeg. Ada penakaturan na giyan ko tatigi na sadin sang gelebak. Sa gelebak asimba kena ubami bak pinggelebak. Kana bopad si kusunna na ilang dabalin yan. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. So sama nan mangore penu Allah na maraigar kita no subida'ah na aya sumya parang nasuna bitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam matagar katan ipsim pa yung mga ulama na uditan o tarima so bid'ah na uditan o pananggilaan na datan o maparatya suna bitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam giti sabab so mga ulama tanong na disiran na kirorotos sa kapugusayran nun si erkitanong kung mga bid'ah kakagiya antano makapananggila na antano di kesugo kagiyang kuto pamagita o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urayan nanan
na gitu ba unta abasa tanu madak la mga ginawa pakaisa anton ako na yagiang kaiya sa bagi mga simba betun tanu sa bid'ah anton na kaya bid'ah niya nagina nimbugan tanu sa mababausayan ku kagagatan ron na insyaallah na nasadin sa pagka aloy o sabagi simba amay kailain tanon na kena uba makapapasod si ku dalil na giti keologin sa bid'ah na nagina ni pupakarayagan tano sa giyang kai mababa record tano paganero nagyang ko to at tigiran na tunay ni ba kapal lagu-lagu sa kabatya sa Quran tigiran na ino panay kebida giyang kaya kabatya sa Quran na kapal lagu-lagu benda yun mapipikiriran siya nagyang kanan na kapangadi o pamana na kakuntis o pamana na pesuan ng mga bangsa tano ang mga pababatya sa Quran. Ang mga bangsa mi din asangkaan sa sukabatya sa Quran na tangtud na malaibalas madakal sa mga dalil sa hadith sa Quran sa pamana na kalai balas o kabatya sa Quran. Ini pangwet pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapag ganada ko kabatia si ko Quran na gusto kapangurupong piya gusto ka piya si ikulagam pamana paled na nan madakla mga dalilsan sa giyang kuto andi ni ba na kailangan na piya ano taw so kapambatian niya si ko Quran so kapangurupan niya nun so di niya nun di ikipalagalagaman o pamana makauunot sa pamana pakaranon o pamana pagkapukaw niya na giyang kuto puso igira apkendag agyang kuto ang mga tao agyang kutama pi akap mbati si Quran na did na besan ini sapar o mga ulama ayaw stua pupukin ng mga ulama na agyang kuto susubra kabatya sa Quran o pamana tantoro na pagkapasangan su tao lagi dupam agyang kay pagkamasan taniman to mga bangsa tano di kunti-kunti sa kabatya sa Quran na ayaw pupukin ng kasano mga ulama na ubat tano bidin anto na iniba na aya matayod tano nagyang kuto di tano di ka piya isi kulagam tano agu di tano ron di ka pakandama-damar uway ka pa man nalaydo ka pagkailetan ron aso sabagi ang mga bangsa tano ang mga pababatya sa Quran na tantod na di makandamar uway di maririga di paman na di makakikibi so paras saan ko to paman na kapambati ako Quran pantag po sa giyang kuto pa man na kapipikiraw sa bagi sa uba makakuha sa permiyo o di na uba ang tunay niba na kabubaya yung mga tawag giyang kuto alagam yan nagiyanan ipupukin ng mga ulama kana ubagiyanan ibuntal adi ka piye ko lagam si kumasaw Rasulullah o si mga sahaba kaayam yang aloy nagiyang kuto kapupakapi asagiyang kuto alagam o pamana raraot ng taon nagagaw ay girap mbetiya agiyang kuto ataw sa Quran na nasita din pagkagdam sa agiyang kuto puso piyaga nakanakano puso ta agiyang kuto paman na kapi akapmbetian yang ko Quran kapkurupan niya nun piya ay malag na khusyu ay malag na kapmbetian niya nun na ginan pamana paginanggaan tanusan miniwan ng panaw pamana na bid mimbalayaw pamana lagi do madakala pupanga susugukon kalagi dagyang utay barat na mga bae na nadipli kukunti sa Quran nakatawan tano aso lagam o bae na aura na malong magdagdag yung kuto pamana na subae nambetya sa Quran sa giyang kuto pamana na ngato sa nataw gibu na taw tunay ni ba madakla pa man ke gedian sa giyang kuto alagam agu susabagi tabi tan da kegdem yan na khusyu da ban yan kegdem pa man ba tunay ni ba na ke taasar ya giyang kuto kapambetya sa Quran sa giyang kuto mga maan agiyang kuto mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala ka aya pupukat taasar ko sa bagi nagiyang kuto kapian yan nilagam giti sa bapa pagkailetan mambu lagi dumiya kasayan sa paman na kambayo ka paman na nain upupa ka usar tano sa basa malumas sakit lagi mambu umiya kasayan sa kambayo ka paman na bin nakidipilali sa tawaya saya malag na di pa musiga nagiyang kuto mapikabetya sa Quran
Gina ni pupukiin ng mga ulama tanong kana ubaginan ibuntal kini pagintaw no Rasulullah aguso mga sahabat yan si iko kapembeti si iko Quran. Okay. Nana madakla pengasusugu ka paman di kabaya agama lagi dengan tayo barat na mi ada so kontestan na mi ada so mga ikhtilat di sembur so babay mama na gibang takabasa tanong pembetian sa Quran na madakla kaya bendi bengka madakla bendi ipamangisa ka bendi indopay kena uba pemamakin lagi yang koto kabetia sa Quran way na mulai do mi ada agi yang koto akasasla si iko ayat Allah subhanahu wa ta'ala ayat patut na igira pembetian sa Quran na pemamakin lagen na di indelen-delen agi yang koto maananian kakalo-kalo anong pakabagragi yang koto tunay ni ba na para tiyatan ikadua paman na di mater usah bagi atiran na ino niyo pernah ipa kabida agi yang kaya paman na kap selawati ko nabi igira manoto amia pasal sudi magbang way malag na makapasa sudi magbang nang gira wa Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad way ino niyo pernah natirang pa kabida way na ilan niyo man sulang ula suka salawati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na did na sangkaan sa pamanaginan na miya kalalaan ni balas. O did na ulama abanyan ini sapar. So kasalawati ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugaid na kailangan na mga simba na ad na mga darpayan. Okay. Ad na mga darpayan. Nagyang ko tayo barat na kaya pakapasad magbang o miyagbang silawat sa matanog si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na daanan miya tuon dalil o di na bakatir o mga ulama siyo anan o mga sahaba siyo o mga tabi'in siyo o pataymam wada ay malagna sa manuto na upama kabalo yang kaadat ka umangkad magbang na ipsumpat kaon si Korean yan nagyang ko to salawat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na kapakay ayam mapikiro sa bagi itaw na kayong manan so bang ayam alagna aya kapuspusan ng betuno di magbang na la ilaha illallah na igda ka kagi ini sumpat kaupman Allahumma salli ala Muhammad na ino pakaysi bapanuto pedsi ko bang agi ang kuto pamana salawat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pamana so mga hadith miya aloy inaloy ro nagyang kuto asira gyang kuto pamana bang gyang kuto betian pematian sang kuto kapagbang ipun sa gyang kuto paganay at takbir aguso salawat ko Rasul gyang kuto hayya ala salah hayya ala falah o dina as-salatu khairum minan nawm si ko fajr nadabon mi susumpat sang kuto oriana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad na upama kagyuto na nambelo ya adat umangkad magbang na isumpat ko nagyang ko ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad na sa manuto na kiyo man nakaso sira o di nagyang ko to lapyat nagyang ko to adan wa man kagya ka manuto na sukap salawati nga ko Rasulullah na isusol na ka way kana ubang ka pagkatanuga Koreano kaya pagbang ka na daabanan karata way sabab sa gyang ko tapan nakapakasusugdian sa gyang ko to tanto na iniba na mga dalil ko kapsalati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugid na amay ka bang kambelo ya adat ka umangkad makapasad magbang na isupat ko na Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad na gina ni tigtano da amya aloy dalil baanan di baanan psuo Bilal baanan psuo Abdullah ibn Maktum gusto mga pagagbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gusto mga pagagbang ko mga sahaba na isad kitustano si iko bida na da dalilian okay da o pa maka sunna o pa maka mulasan tanuron sa lagi duto na di nakindire no ng mga sahaba kasi sila na da lagi diran mala ipanaguntaman si ko kagya kamanuto nakapakanggalabagyan sa simba ko Allah subhanahu wa ta'ala na di nakipagmaano Rasulullah paman naturon yan na adna mabatatan no hadith ati Rasulullah salawati ako niyo igira ako miya kapasad ka no magbang miya kalala ibalas na da o nasasama no to nagito bang takabasa tanong so Rasulullah na ayar katano sumiyapar si ikong mga galibak aya pipikiran tanong na simba dang gulaw o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na
Pedepan mini pa isir kita na tira na inun yu pen peka kuan inun yu pen peka bida yang kaya kausar sa pasbi kausar sa pasbi na giang kana na kausar sa pasbi na da apa kaasalanan si ko masaw Rasulullah da apa kaasalian ko masaw mga sahaba abaya malagna ba ayabu kapunas bihiran na makaawid siran sa pasbi adna miya aloy aw pamana sabad kong mga sahaba sabad kong mga salafus salih ay gira ko na pugusar siran sa ator pamana di na diimbilang sa giyang kuto mga tasbihiran o di na giyang kuto uda kurma nana siyo to kong mga tasbih aw pamana adna pama dalil sa madidiyang ka agiyang kuto bilangan niyan berarti ano pamana na giyang kuto tasbih aw pamana magatos nana pugukitan o mga salafus salih agyang kutoa pagembal siran sa tiba basiran sa ator o di na uda kurma aruni ran din bilanga ugid na kana ubay malag na bayam ituturo yan na bedi siran din makapanasbih uda awi dira na pasbi gu kena ubo masiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya pugusar niyan ko din di kapanasbih ko oryan o sambayang yan nagyang kaya paman mga kamarian yang kaya mga kamarian. Nah, sumanga ulama na tigiran amay kaaya pamanan na kapagusar ka sa pasbi na adna pamanam ya kinanglan ka sa gingo tay barat na bilangan ka mga tasbih ka kakana ubang babaluya adat ka aya buka ka panasbih ka na wad na pasbih nga na de baru karata amay ka giti reason ka ugay na upama ka bangad sa salay agyang kaya pasbi kalagi do pa man lagi do aya ka pa kaukitian nakapakilay-layin kaya pa man an may laya mapasangi ka panasbih malakay simba adem na pagkato na pa man miya makatastas sa pasbih sa gibo kuan naroon na pambiti na sang kutuwa kuan nanagi na pa man pedanan sa kapupakarugan yu taw sa ginawa niyan kaso kapanasbih kan zikr si Allah subhanahu wa ta'ala na sadya ka paparutano aguk na ba kailangan ni pa man na mabibilang ka langun itisbi ka na mabibilang ka anam ya katasbi ka kwa sa 10,000 na malutano pananggilaan amay kasusimbatan ko Allah na makasudun so kapakilay-layin kakatawan tanwa isanan bangkit o mga simba ko Allah amay ka makasudun so kapakilay-layin na so mga ulama tanong nagina ni isa paman na ini musawiriran amay ka aya kapugusara sa giyang kanana pasbi na nabakan yang kepuka sa giyang kutuwa kapag ikhlas ko Allah subhanahu wa ta'ala na mas tumu agiyang kutuwa paman na ayad na di nga di ka panasbih na ay nga di pugusara alimang ka udi na kana ba kailangan pa di ba nga pambilang sa kapaparong ka kada kalap kitasbih ka si ko Allah kidikr ka naginan ni kala ambalasan ka Allah subhanahu wa ta'ala pedepan kaliyo sa bagi na natira na inuwari agi ang kaiya pamana na kandikar ko oryano sala sa grupo pamana na ani ka pasado sambayang na mindikrataw sa pamana grupo piyanguna ano imam na dindikrataw sa grupo na ino ni panay pakabida na ilan yung man gyud takabasa tanong di tanu di panaguntamanan aso simbatan ko Allah subhanahu wa ta'ala napkisungkad tanu siko ini kidiyo no Rasulullah ini kidiyo no mga sahaba ini kidiyo no mga tabi'in gusto mga tabi'ut tabi'in kagiti pamana na marani si kubdar na pa makapagiletan wagi ang kanan kan dikr grupo siko oryan o sambayang pamana jama'i na supata imam pata madhab na kiletan o pamana siran din mismo na piyakaragiran so tindigiran so Abu Hanifah rahimahullah na tunay pitiro yan tigyan na raf'u sawti bitakbiri bid'ah bid'atun fil asl so atigo Imam Abu Hanifah so kipurun si ko kapanakbir sa grupo si ko oryano sambayang na bid'ah na daban pamasi ko pakasalanan na bid'ah inaluyan ang saging kuto inaluy Imam Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi sa bapatigo Imam Abu Hanifah sa aya pakaasal o kan zikr nagyang kuto paman nakisusulan nun kagiti pinakamarani ko kapag ikhlas
agugi ti pinakamaran niya pamana katerimaan wallah subhanahu wa ta'ala sabab sa iyang utakatir wallah ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan panganikan si wallah subhanahu wa ta'ala si kukadnan niyo sa pamana tadarru pamana kapangalimbebaan wa khufya pamana sikreto kana ubang nga bebed lalalisen pamana di nga di ka pamangni ko Allah di nga di kan zikr si wallah subhanahu wa ta'ala si ku madhab Malik na inaloy sa iyang kitab ad-durr as-samin arkiak ini Syekh Muhammad Ahmad Al-Maliki siku madhab Imam Malik na pitiro naging utatigan na kariha Maliku wa jama'atu minal ulama ini pihak makro Imam Malik agiyang kanan akan zikr jama'i siku urian usala agiyang kuto akan zikr o pamana na akan dakdakal si ikurian o sambayang na nasib man ko madhab Syafi'i na pitiro yakina Imam Nawawi siku kitab Al-Majmu' at tigyan miyaw pakat so Syafi'i so Imam Syafi'i gusto mga ashab giyan ko ta paman na mga ulama amunot siku madhab Syafi'i ayabu kapapakaya ko kapakatanuga siku zikr siku dua siku urian sala na ipengendo lit ta'allum udina lit ta'lim giyan ko ta paman nakipagduon si kung mga taon na maswaira natigyan na giyan ko ta o kita kan zikr o kita paman nakandua na kanaba dayon sa dayon na din zikr ataw sa paman na grupo gito malag na inalo yaki niya Imam Nawawi sa giyan ko to kitab Al-Majmu' sumabuso madhab ibn siku Hanabila na inalo yaki na Ibn Qudama sa giyan ko ta kitab yan Al-Mughni o paman na ini itong Imam Ahmad bin Hanbal sa pamana na bid'ah agyang kanan akang grupo akan dua siko kagyang manot na orian sala kakana ubaginan ikyaw kitaron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayaw kit na makapasada taon dua makapasada taon simbayang na uman isa na pendikr pendikr uman isa agyang kuto 30 agu telo subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah na inggan na punay ka magato sa agyang kuto wala hawla wala quwwata illa billah na uri na pumang niyo man isa kung man isa na bida-bida kailangan pamana si imam nakapakayad na pumang niyang wallah ay special sumamu sa mga jamaah nakapakay mabuad na pumang nila si Allah subhanahu wa ta'ala nagina na tigong madhab Ahmad ibn Hanbal udin na Hanabila miya warad udin na miya tuon inu kita no Rasulullah inu kita no mga sahaba agiyang kuto pamana individual adiran di kapanasbih si Koreano sala adiran di kan zikr agudiran di kapamangni si Allah subhanahu wa ta'ala ore nanan mangori pun Allah nananagiyang kanana talwa mi aluitano apat mi aluitano paman na ini pa kay sir kita no sabugi mga ginaway tano inu kung na ikubida giyang kanana paman na kapalagu-lagu sa kabatya sa Quran giyang ko to pamana na kasalawati ko Rasul sa matanog ko Oriano anto na niba na kapagbangiron giyang ko to kausar sa pasbi giyang ko to pamana kan zikr grupo pamana koros at ibu basa Amerikano na gina ni mababa usayan tanoron pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala piliwan na ganin na puso tano ko tun inibanan na kinisapar no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kapananggilitan no si ko bid'a na naayami panusagyang kay pusutan no nagyang ko takabubaya itano si ko mga sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaagi ito matana mangoripan wallah ayabu akam belasi ko amal tano na misabab sagyang kaya dua pagandero na ikhlas tolabus aswaswat si Allah subhanahu wa ta'ala nagupuno na nan mapukas kaya kapusudan no simbatan no nakapakiilay-lain agu kapanakuto na nadintirimaan wallah yang kuta simbatan no ikadua na al-muwafaqa li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam amalagna yang kuta simba pengulaulan tano na misungkad si iko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka udirun misungkad na di mabutterima na yang kuta simba tano na dukaw ke parolitan sa yang kuto aditano di kang gelebak sa simba akana uba nian tun ini ba na maaatod udi inaban yan tun ini ba na batano mini sungkad ko sunnatu nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangninta ko Allah mga bangsami miyak watan ando sa giyang kai makampat akyaw setan ko sabagi
mga bid'ah nani ba na nakababarampangan tanuron sabab sa giyang kuto pamanaso sa bagi nasala ka kapupakaw kita niya sa giyang kuto kipasinditan niya si kung mga ulama pamanak betul niya sa mga salafi lagi duba ya diran di gelebak na giyang kuto kawyag o kagud si kung mga tao si kung mga ulama adi manulon si ku sunna way ka ay malag na tiran nila niyuman miya kadakdakan la pupakarataan niran pupakan bid'ah niran na gitu pupumula niran sa mga tao sa kagud sa giyang kuto mga ulama pupugusay niran agiyang kuto kaya pakipananggila yu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ku bid'ah way na siya pantan Allah sa malag na kapananggilaan tanon so mga simba denggulaw-law nabi tanon Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayatano masangor na giyang kuto mga simba ini panguyatar kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.